Kublai Subon, Kublai Siajar percaya kimat juga sen kongres. Mendai pengawanan ni bergentok, ya no. Ini keren baik gini sisa, begini berkeren. Kapun ni berengkong. Dipahami lah keren kendia sepang juga parti kongres dengan keren saknya. Ke parti kongres kedai ke parti kepala ayah ni, ikecing lain lu di kepala keren mana, ikeri India. Di sen kongres kalau siap. Ya kita dikentin ki bolong sekularisme ki om sekular apa ke constitution jogari India ka jongi pengilong lain loy gindan ke jingan loy lagalong ka bang kati lagalong ka kum kasam lagalong ke ktin gatli par akhir kom mane blegi no nasul kemen bangwa bat secretary jogara North East Congress Committee Coordination Committee Hagi Islam kibana ngabat kam ke parti ngadang try bagi doktor di lepang. Arada kulai hadung katra nilai delhiman lo benar. Lisensi si benar di dalam poin itu. Pada sukuman mengalaju yo bandrong Hafiz Kongres Delhi. Balai keperluan yang apa penganiayanya hasil Kongres. Jadi namar bangat syambak ngalam. Kini ke parti kadang kecil ke pekerbang. Yang ini dulu, yang ini kita megalia, but ikinong song jong katan setai lapingi jong dari India dan North East. Masuk ke mana? Kayak ini sen terganti family nilai, kita lagi ke pekerjaan ini. Jangan keren buktian, dan poin semedi. Ke parti kongres ayu kembali ane kalanya jongi. Mereka sen kongres ke bawah yang celah megalia. Dengan hagas nam syahda kendai sepaknya buan baca sebaka ka Indira Gandhi daladehi ka por bukalong prime minister kawan hang teh madan nong temai slow ban pembena bala ai pura yang kecela megalia den empai ba de kesen nongras kayang ka negeri hospital ustishu ayu bodan untuk negeri ndai jong Indira Gandhi Kalau Eastern Hills University ke sekolah ba ke Macau, hapus lo, amaulah, pergi ke port ke Sen Kongres. Cipon ke Sen Kongres kelale, ngamlakan jer ke teknologi. Dikenya ke kuat berkemawi biru. Kadang kau isin ke bangalik kembas election yang akan ele MTC. Welu bertong ulakau wang yang ke Sen Kongres apa nabiang. Kajing beng, kajing kok, ya kesen kongres nangsyo berbatai. Ngalayo berbatai batong. So bahawat kerdan. Namar baladam dan kesen kongres. Timyo penyele MTC dan disekonsep. Kesen kongres kalau lek sipun ki nak kemendajongi. Tahu mapi. Kawai ke skim ke bangi pentrekam. Kebelalong kajing kerkuy ini. Atain surat seni lu ada yang menangkatan itu. Keskim si sepas ni. Baladam dan kata keskim. Bahawa keseng kongres nak try dan habis itu. Itu si suruh. Ini apa pak? Lawan kepol kalau Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Ya keskim si sepas ni kalau lu kecil kusya. Kabar. Ketu kesmatka. Kalau pilih hospital, pijak hospital, boleh kebil san pohajar. Tundal kambar si ulun berosan pohajar. Dena, lah ono namar ngidon kesemakat. Kata kedai kecingirap juga sen kongres ini. Kepalai ke pensiun teman, kebakiril teman kiyo, dari kepor juga sen kongres. Hakapor juga sen kongres kamarba mati ngiyo ikadar babe. Nena. Yang mau kapor juga sen kongres kampunian bam gede dan Prabowo silita. Betul apa ya no? Pak Prabowo ya? Pak Prabowo. Pak babi kita lagi beri om ni cing bahaya mudi. Ai kau ini. Dengan. Ai kau
Ringat kuah abang ipi. Baik ipi susu bekala. Nah iyo abang naik kau ini. Berkiudor company petrol kan. Lada tu tang na tu company bamru. Kaba mensyua Prabowo mentasi sepak Prabowo. Lanjut abang naik kau ipi. Dengan. Tang na kador tu company ke petrol. Ke jingkiudor tu ki marba marti. Idan nang ni hayong muta. Meloksu. Pai ba bayi kena ke bangimat shani pun ginong rap. Denya. Ginong rap sudah. Hak konsumsi cuma ginong rap sudah. Mana kini ngala persang barra ikawai ke isu. Pagkata kini ke jing kilo. Dikit sing ngi sa buhay bay rap sing shispa kilo sing sipaw ng kala denya. O sipaw kilo la. Sa ingin po ginong rap. Yang kuah berpikir mau itu, pekat nang mi isngi ngilangan saknya. Hanong kendang, berasur kunjo. Gagas mensyuah por kongres sauspa. Mendakan no, kat lai spa kat sauspa. Dengan, kalau ngejeng kerau ini, dikerang mana Muslim, dan keren tak tahu berdiri keseng kongres dengan keren sipun, dengan siapa yang biar dia, kepoin ke bawah. Kepoin ke bahar, ke bawah kuat, berpikir mau ya pergi ke paiba, yuk pikir. Kemudian lam, ngapat, berketang ke mensir. Haba pai segi sansnam ki belakang. Nadu arajar kapra, hadu arajar artulan. Kedon kesin ngatrai bikin mau, bagi pulit asam, kita akti yang kulit. Kiatan ngadon marwai, ngadon tang bat kiwai geseng malang ke NPSO. Hadirin ketua jenjang lato city so chief minister. Bantu kelar lam, balai ye kulit asam di baktak tiang. Pai babi ingat kuat bani tu ipi, bahado menang sengi nampat yo coba, Dah tahu aku menangnya. Namde urip pai ba la je jara badlong no mikma haga tu kompor kum MDC na kami nanti baka sarkar la kuno kan tu klarna banle ye ingin ke pulit asam ndai hadu mentampat dah na ye keren ki jingja ki baca konsumsi jonga borda ki bagi kenduk jenge malas ye keren ye jing bam sapro mlongsu bani keren tak sakit pelak Ki ong bom syak banyak terok doyong perasan senang. Ki ong bom don ke jingkit doyong namar bakang ke MGT. Ngi badan aboy ya kitrok mon kami berhajar. Aku por coba seng kongres ke pisah doyong kadang wan sepelah serta. Penyerap di ibadu ban ai tulap nyikinom terai serkar ban snaskin dia ke pisah doyong. Sansnem nadu azakat pradu artulah Shipya ru Klemyo nau doyong Kapisa kalai kita ki hespa Kiba kontrol ni ke sorkar Bat kiba don ke sorkar Kita kiba ki ong ki high level Pibarana em high level Nah itu tadi Dr. Bomi belak keren menegani hampu asambli Ibelak keren bat ong ba Diskusi pementalami sesuai ke track berkata ketika high level track. Pai babi, ngekuat berpikir mau ipi, hakapor jong ke kram COVID-19, coronavirus. Ngan konsumsi kidon kumba saus pak kena kibelai belai yang berusaha sau. Walau itu itu sorka, sipiaru kikernya. Haban saya na pula, ban le syau yaki, ban perpoyen yaki, kiyam bapli. Habis training ki ong bapi haban le dah. 6,000 mut kisam la pule, 6,000 tam naga konsensi jana, kilit pule sama. Kenyo iya itu pule. Hendai ke sarkar ka ong pras 4 crore ka pisah. La punot nang taga klam COVID-19. Pai ba bayi. Lalap haka RTI pada ki prokuror gajak kepisah COVID. Kata kedai ke jumlah itu ke sana.
na try ngim klet pai pa bagi dong try monso ba jong ing ngela apa dong monso ba namar kio kai siu kundia ki asha ki agan wadi ki habani asurak banra plakat ra lamayong dene am pai pa pat ke basusi yo piklet kinong hikai ki la tiamet asurak ko kinong hikai de jodon na peden jong pi ki bodon ha ki ying kisam la neh no yo piklet papila tiamet asurak yo piklet papila tiamet pila ino iki kun gi kti gi jong pi gi ying kisam ban le tia asket le bandawa ito ko jong pi ki pai ba ba yo piklet bagi nong hika jong i kila siap dakal er pensat kemat pikir mau er ki belajar ki san senem ki belajar suka berken mau iki pai ba bi ngawan hang ni sekoi ke poin mo ko abat keren om man kentho yo no nganom kentho i mahe SDR do kentho le isu ma ilele layat belakhlak ni dene dengan kuah ban mau yupi baka soyong konsumsi kalong kumni ko makalong mentaru dei nomor ba di mahedon di balaklatno idon haga sen kongres denya kedega sen kongres kablale bhai pi kisnam dwale no tayo piklat dia kata ngamuan hang ni ban keno ino ken persa ino titip kambah pi kinong soyong konsumsi kinong maulun ngamuan hang ni ban kawan keti iba samlen iba alias lak keren kamtip mapi na maru dew MLA barim jompi ngana mau hati ngam tetip tam syukur pat babi ngawan hang ni ban persngoi kinong rem ban keren yung ni kurtong jomi basay Osborn ukon prangsngi jong MLA barim jong kasayong konsensi ubadon hang ni hakatu istayo balang tang suwan sani ang tip kata iba say Osborn nila yung nomor ba sa pedmet mo pun gikam rewa pedmet pejong kawai ke bang kuat banong ipi kadon ke bapelah ni bro ngala itu rasau senam badi ngayu i hau ni orang ba kadon kemai menlom nang yelo piu ini em ni kata banyak kubur ke baong paham itu kita rik ke belak kedong mana kubur idon mentah sen kongres samngut ki MLA dene uba Charles Marngan namawati Dr. Bom nam sning iba Gabriel nam bo nam stoy iba Roni na po melim padusaleng na po garel samngut ida mentah ngatrai pinayo ingila yang pesyang bantit med bani saya assembly dene san ni amanda uwe na sayo san bat uwe nrew ni ab ye pi ba sen Osborn naman ni don kam kalian persya ka baklay bani tit med yang tay kenang bang ni ka sarkar kanum yo banle ka pamon ada job iba pop lane ba samlen indon ha ka sarkar ngam terahin nyerap yo ba chal sebornar bani sa berkhalam dalam tajong iru kicin bornar ngidon kam ni bani sa dan asyik baik kicin keren jong ke YouTube pada ke WhatsApp group jong mau ti blog kongres komiti jong idon gilong kami ngalongo laisen sausen ki pa kicin keren ba Osborn no pa oleh kini no mau tila kami mani ba Osborn no manilang ngalai cenumpo ngaya chamroy ngapet ki komen sangtu titeng ngamak por ngayu iki ong don bok pinjok bahasa Osborn don bok pinjok najan tiaru tekyo nawas ka sesru ki ong pinjok iklan no fi kinong saya lalaki wei na sabar ka konsensi jong pi kiyo i baudayu breu botbe war bakla ko ki pajba ang senong wat bakla pilih kat notam pilong ki traislong
Kita gibreu gibaong. Soyong. Pinjit yo ba. Senyor Osborne unum yo surga kyo. Dia. Ngaruh ko pediang ni kita nginum yo surga. Ngin habdan na kaliang persya. Melilay. Kidon gibreu kabaya surum sanan ki pertah kamat kiong. Wajib yo ba Senyor Osborne nomor ulu nom yo surga kyo. Ngapa dia ngaruh? Tentang kali kau yang kuat menong ipi, sorkarne klaim sorkar ro, kesyong hak jebing kejong menong yang langsung. Ngasaus nem siteng ngalong MDC, ngasyong hal yang persyarat di konser. Mereka konsumsi juga kebiang tu, kebiang. Kuat menong ipi kini kau. Habangi long nong yalam kesyong hobri. Kejaka bagi dia tidme kedai assembly. Iba Osborne in sa tidme lang bangi.